laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ɓantugol fii deftere Allah nden e sunnanelaaɗo on e leydi men ndin ɗo ko ɗum waɗi si ɓeynna dental ngal ka ministére de l' intérieur ko ɓeynata ko l' association maire yani ummul jomi yiyata ɗum noon aray ko ɓural immol ngal e Allah subhanahu wa ta'ala ngal o nemini dental ngal kañum e yimɓe mum ɓen hollali noon wondema ko ngal ɗo tun woni ɗo dental wongal mimminade fi bantugol fi deftere Allah nden e sunna nelaɗo ɗon donte hiɗe heewi tew hande ka leydi men ɗo ɗe tawata hiɗe mimminano fi bantugol fi deftere Allah nden kañum e sunna nelaɗo ko woni tun ko ngal ɗo adi haray dental ngal e jama dental ngal jarni mawɓe ɓe weltanike ɓe haray kamɓe karamokoɓe wonɓe arde ɗo ɓeyditana en ɓen haray ɓe jarnani en kadi ɓeɗo musidɓe meɗen wonɓe accitude bitikaji mum e taabe mum e place ji mum seeno ɗo ɓawo nde juuli oɗo waktu farilla heɗito janto ko yewteteɗo ko haray ɓeɗo ɓe jarnama ɓe weltanama tentinima noon ɗe geece ɗe men heewi yiide ɗo ɓe tawata min ɓe heewa tultude sina hara ko haaju ganto molanaɗo wona ɓeɗo sukaɓe ɗum harayno weltini wonɓe wadde kalimaji ɗin ɗo ko tawata kon ɓe fewtodiray e geece hecciɗuɗe ko hollata wondema haray kaɗo dina l'islam hika mari moustaqbal ka mari avenir ka leydi men ɗo ko wannoon si tawi ko mawɓe tu woni heɗade no anda haray fayda ɓen noon ko bimana ko hikkaniɓe yeeso kono amma si tawi kadi sewɓe hino heɗade haray andama tigi tigi on haray l'islam on no mari moustaqbal no mari avenir labaɗo ka leydi men ɗo ɗen haray ɗum no weltini ɓeɗo ceernoɓe meɗe wonɓe senade ɓeyditana en ɗo e ɗeɗo alkamisaji haray on dullanaka on yejjitanaka ko wonɗon senade kon accita golleji mum heɗitoɓe mana ɗiɗo bayanaji eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo allahu lanɗo on faamin on kala ko wona yewtede ɗo kon o holla on ko nafata on kon adna o laharawo e nder ko wona yewtede kon o jaɓina on kadi o holla on kala ko gasi wonde faljereji e ko wona yewtede kon o woɗɗintinna on e faljereji ɗin ko waɗi noon kala ƴettuɗo micro haray no haasi ka o wowla gonga no haasi kadi ka o woopa kadi imam malik ɓe gaynino maako on ɓe maki neɗɗo fuu neɗɗo e ko haali kon no woodi ko jaɓete no woodi ko wallinte sina omo gabru mum waaliɗo ɓe sappi gabru nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam donc ɗum noon haray feere wo ala e ɗum ɗon tigi tigi on haray wooday ko won tigi hawrodiri e sawaba wooday kadi ko o woopi e nder muɗum ɗum noon haray hande eɗen fewtina yewtere men nden faade e ko wiyete haqqe ko wiyete haqqe on ɗum woni haqqe sabu ɗen andi e ɗum ko hunde hawnide hurɓinide wiyete kaari no wondi e hakke woɓɓe wiya hakke e kuddi ko wiyete hakke kon no sengo ko wiyete kuddi kon no sengo kono ɗiɗo fof ko piiji hawniɗi hurɓiniɗi ni tigi tigi o ɗi tawata jiya ngen no hani wattande hakkille anda ɗum tigi reeno woɗɗito hara memali ɗum donc haray yewtere men nden ko no woni yaadede yani en ɓanginay ko honɗum wiyete hakke ko honno ɗum heɓorta ko honno neɗɗanke on rentorta e nambaraji ko gasata jokkodirde e ɗum kon ko honno neɗɗanke on gerdata ha heɓa moƴƴereji ko sowmodiri e ko wiyete hakke kon haray ko ɗum woni yewtere men nden inchalrahman eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo artiko en ko yewtentako ko wondi e ƴiyaltako ko hawrodiri e deftere Allah nden e sunna nelaɗo en toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo taw kadi hara ko fi makko wonde e yewtirde toro Allah subhanahu wa ta'ala onon ɓeɓe Allah tawni ndeɗo yewtere yo Allah faami on ko wona yewtede kon o arsika on jettugol ko ɓuuri moƴƴude e mum kon haray si wiyama hakke kanatugol e mawdu on haray hakke ko haala arabe woni ko chance ɗen ka haala men pular piiji bus enen e haali pular hiɗen ƴetti e konngude arabe ɗin ha gastay aslu on ko haala arabe sifa ko wiyeten taafen kaari ko taafen
ma ko wiyeten kaari ko la'ifu ko da'if wiyeten ɗum ani da'if e haala arab ani ko lowɗo jaasuɗo kaari ko juunu ko majnun falɗe wiide kaari ko juunujo ani majnun ko feetuɗo ay shay'un taafi yani pihum jaasuɗum wiyen taafen enen kadi donc la'if ko doodo o wattude la wa kadalika ko wiyeten kadi reeno e hakke kaarijo hakke yaadota ko laatara on hakke ɗon kadi ko haala arabe ko hakke ko hakko wiyete bi mana wiyete hakke jon noon ɗin noon ɗin haqqeji konngol mum konngol ko wiyete hakku kon ino ari ka alqur'ana nokkeeli heewuɗi ardi kadi e ma'anaji sertuɗi kadi konngol wiyetengol haqqengol sabu enen ko woni référence men on ko ruttitoɗen kala ko yewtetenga ka alqur'ana ko sen yiyaal ɗo si ɗaɓɓiten nokkugo yani ko wan noon en alaka woni goonga henani en ɓuri qur'ana on ka ko ɗum wasi ɓe yilto ɗon taw so yiiɗon ko ɗaɓɓeten kon alhamdulillah so yiyaal noon daaren e hadisaje ma e konnguɗi joomiraɓe gande ko joni noon se ruttitiɗe ka deftere allah subhanahu wa taala en tawa konngol wiyetengol hakko ngolngol sansude wiiɗen hakke hingol ari e nokkeeli heewɗi nder tongol arde e manaji kadi ɗo masalan wonde subhanahu wa taala hino daara ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa aati dhal qurba haqqahu wal miskina wa bana sabil donnitu joomiraaɓe ɓattagol haqqahu haqqe makko wuuliren e pular no andirno ɗen no aya on yetto en ko honɗum wi'aɗo haqqahu haqqe makko fa aatizal qurba no jokkodire harfu atuf kadi mo yiɗayo neeɓe hay seeɗa fa aatizal qurba waɗu kisantaneeɓi fa aatizal qurba haqqahu jonni to joomiraaɗo ɓattagol maaɗa on haqqe mum on wal miskina kañum e miskine on jonni to mo yo hettu kanko kadi wabana sabil e neɗɗo laawol jonni to oɗo yo hettu ɗo en nani konngol wiyetengol hakko ngol wiyeten hakkengol ngol ari e aya on ɗo ka wiya ɗon haqqahu sifa on aya oɗo aya no gasa koye suratu rum woni sifa on aya tigi no ari ka suratul isra ko seftiri seeɗa ni ka fuɗɗode ka départ mum ko ɓayɗo ko wa ari to ko faɗɗa wa aatizal qurba haqqahu wal miskina wa bana sabil wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura Allah daali wa aatizal qurba e jonnitu ɗon ko dansireji hurɓiniɗi dillinta ɗi fijirtaake ɗin ka suratul isra ko ɗum wawi on ɗon ko matuf ko tokkindira ɗum e ko woni ɓaawo wajibuyi hurɓiniɗi no ɗon wala taqrabu malal yatim wala taqrabu zina koye nder ɗin wawuji noon o wawɗa kadi aroyde ko hurɓiniɗi dillintaɗo Allah daali wa aatizal qurba haqqahu jonni to jomiraɗo ɓattagol haqqe makko on wabni sabil kañum e neɗɗo laawol o wal miskina wabni sabil wala tubazir tabdira ta fuusukol jomiraɓe gande firoɓe alqur'ana woɓɓe maɓɓe wii sa heeɓi jawdi allah hollima kadi watte kala kadi waɗa sina ɗon haray ndi fuusama kala kadi naati sina ɗon haray ndi fuusama ɓay ɗum allah wi naɓuɗa ta bonnu wiyama awa ko ɗon naɓete si wofi ɗon ka yahu e wosina ɗon ara e bonna ɗo kadi en nani yahen kadi e ayeke goo walladina hum fi amwalihim haqqun ma'lumun lisa'ili wal mahrum ɗo kadi ko aya goni
no gasara oɗo aya no ari sot Ma'arij Allah daali walladina e ɓe yimɓe ɓe annana hoore mum fi amwalihim ɓe woni ka jawle mum haqqun haqqe ma'lumun andaɗo ko hombo jeyi ɗum li sa'ili ko arɗo yuuri lawol wi a alhaaliji ɗin no satti fewno ɗo paabe men wal mahrum no hande mum kadi ɓeɗo jawle maɓɓe ɗen ukkodiri naati ton donc ko sengo go toujours ko ngol konngol ngol wiyeten haqqe koye ɗaɓɓitugol taw ko alqur'ana ɗaɓɓite ma'anaji maggol on kadi no toon nen kadi ka subhanallah wiyata laqad haqqa alqawlu ala aktharihim fahum la yu'minun fo mum koye famille gotum o fof ko haqqe on ko wiyeten haqqe ko konngol ngol gonji jojji afa man haqqata alayhi kalimatul azabi afa anta tundisu man finnar on mo konngol ledde jojji siiña e hoore muɗum anda wawi surtude wonɗo ka nder yiite bonnino ha windanoma naata yiite fallangal wo fewata anne kadi Allah ina wawi surtude on nder ton o naatino ko ɗum watta neɗɗo jaɓa hewtoya ton no wodunoɓe nelaɗo jokki haruntinde Allah daranimo kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun lanni kornino iwata terto donc sifa ɗon kadi en nani konngol ngol kadi qur'ana kadi hino wiya alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin ko woni gonga konko ko iwri ka jooma maɗa ko ta jeewe sikkitiɓɓen gartan noon joni ɗum ɗuuɗi kon woni ma'ana ɗiɗi goɗɗi e ɗiɗo haqqeji ko nanɗen no wiye haqqe ko ma'anaji ɗiɗi heɓeten e nder mum haqqu go'o o wona had o wona geɓal fami wona geɓal ta ko kaari fa aati zal qurba haqqahu jonni to jomiraɗo ɓattagol haqqe mum on ɗon nana gonga haray yani ko geɓal ko had wiigol jonnitumo geɓal makko ngal ko joyi kon jonnitumo hiɗa ɗaɓɓa ɗo jawdi ha jawdi ma ndin jilla tawa joni ndi jilli e jawdi woɓɓe goo walladina hum fi amwalihim haqqun ma'lum ka jawdi ma ndin timmi nisabu zakka wo haray catégorie yimɓe jeetato mbuuɗi mum naatori e mbuuɗi ma ɗin walluɓe ɓe hetta na onon goyi waddi business na onon kafi hoore manankum na onon ñallidi Madina na ono yaadi Hong Kong iɓe ɓen no jooɗi to no remude to ma no ka leynange to no fankani hoore mum ma ɓe waali ka nder danki maɓɓe iɓe ɓuttini jok kono Allah daali wondema mbuuɗi maɓɓe naatori e mbuuɗi maaɗi walluɓe ɓe hetta nasiɗen nantodirde handi woni geɓal joni ko geɓal makko jonniki jomiraɗo ɓattagol geɓal makko ngal kanko jeyi ɗum hiɗa jogii ko ɗum no nowiyeten hakkeyade taake laakara kanko jeyi o heddayi joni noon ko wiyete hakke kon yani on haqqe arano on ɗon ko geɓal ko goɗɗo jeyi geɓal makko kono ko an jogiti a joya ɗum ɗo tes wallumo hetta oye ma'ana ɗimmo e ko wiyete hakke ko a haqqu ko haaleten ko ko wiyete goonga ta ɗum ɗon ko wiigol ko goonga ta ko wiugol bi mana ɗum ɗo ko goonga wa qulil haqqu min rabbikum wiugo wiyete goonga ko ko iwri ka jooma mum kon wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nasal fof ko haqqe kono ɗo na geɓal ɗo ko goonga wona haalede fi mum ganda sen nantodiri joni noon hiɗi sortoy kadi ka jam'uji majji ka pluriel majji yani haqqe si tawi hara haqqe on ko hazz ko deɓal ɗum jam'u muɗum ko wiyete ko huququ si tawi haqqe tawa bimana tawa ko wiwgol bimana ko goonga jam'u mum ko haqayga on faami donc ɗo ko ɗiɗo piiji noon ari ka alqur'ana en andi jaka ko wonde haalde fi mum kon no nder ton no ka nder qur'ana en ɗaɓɓitata e nokku hande kadi kaɗen mari ko yiye gonga kadi ɓuri nder ton joni noon ko fi haqqe hombo wonɗe yewtude e nder ɗiɗo ɗiɗi ko haqqeji
ɗi tawata ɗin hiɗen jogodirani yo jommum en hettu inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha allah lanɗon no yamira o yon jonnitu jon haqqe en kalifuuji ɗin ko halfina ɗon kon jonnite ɗum jommum en ay ananay ɗum tun no woole tun ya ay goto alfinalam alhamdulillahi ay goto alfinalam ananaali aya on awa o wiyata ya jonnitu ko a jogaaki kanko allah subhanahu wa taala wonne noon on al amanat ta ko faanda ɗo ko ɗi huququuji ɗi haqqeji ɗo jonni allahu lanɗo yamiri en yon jonnitu kalifuuji ɗin jommum en yen jonnituɗi wata goɗɗo aroy laahara no joganii goɗɗo jon noon ko ɓanginten ɗo ko piiji ɗi gooto kala e men joganii oya ɗin ko ɗin ɓanginten ɗo o annda ɗi haa moƴƴi o ndaarano o régulira ɗi o jonnita jommum simo kala hetti laakara tawru pus so wi alqur'ana no wiya yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ñande neɗɗanke dogata yumma mum e ben muɗum e ɓeygu mum on ɗum o dogiɓe ga na o ɓattotoɓe woni ko on ɗum doginiɓe ton mo joganiɓe ɓe hettano ɓe fottoy noon ton to ndiga wifata laawol kisal ko laawol peewal e mo jogɓe hettali sa jonniti haalanni a hula fus a hula hay hunde jon noon ɗin koyen annduɗi ko waɗi noon mo aroyi laakara tawi probléme ji makko ɗin e yimɓe ɓen lanni o joganaaki hay gooto o waɗa goɗɗo hay hunde haray mo mari chance naatugol aljanna 99,5% naatugol aljanna so tawi hara ko hakkunde makko e rabbu samawati wal arde tun probléme woodi ta o yaadi e kalimatu shahada ko julɗo maayi o juulano o lootano o wattina o juula o surraka berɗe julɓe anndi ko julɗo maayi o yahoyi toon ta o joganaaki hay gooto ko kanko e allah tummardi probléme haray aljanna o mino ɓadimo haa fiɗɗiti keeron mo timmini ko haldi allah kon fof hooray suumaye hooray sunnaaje ɗen kadi waalay naafude jemma no hunji alqur'ana yani kala ko wondimo e allah kon fof o timmini kono ko yimɓe ɓen kon timmaali ɓe hettaali ko tongimo nangeede koyo waalo ka ko wiye tun o maayi haray o nanngama kanko hewtoyta e alakara dalil on nela sasama maaki ñande goo sonnaajo gooto feƴƴinno e zamanu maɓɓe saaba ɓe wi nelaaɗo o sonnaajo feƴƴinɗo ɗo o waalay naafude o ñalla hoorude kono o lorray kawtal makko nelaaɗo maaki fewndu ɗo ni mo ka yiite ɓen naaligoye nden ko ɗum wasi wiiden ko tondi mo nanngede koye o maayo ɓe maaki fewndu ɗo ni mo ka nder yiite calcule o waalay juulude o ñallay hoorude moodi ko dewe molanaade o golli ka kono ɓe maaki o lorray kawtal makko ɓe maaki awa haray fewndu ɗo ni mo lettede mo ka nder yiite kono waɗi si kamɓe rasul sallah sallam maaki man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir fala yu'li jarahu kala gonɗinɗo allah gonɗini ñalaande sakkitiinde wata o lorru kawtal makko jon noon hino ɗo haqqeeji ɗin hiɗa joganii ɓeeɗo jonnituɓe sa jonnitaali ɓe a heɓay perdiiji ɗiɗi molanaade gogo on ko joganiɗaaɓe kon ɗum allah jattay o hettay ga jon noon fotuno jonnita jom mum en hara jakkiraaka ni tum imma oto ingil lancondira nde wotere ma woɓɓe salmina kama jemma ɓe on haljida ɗum hettoto ɗo kono yaadataake mum few sa faala limuɗi jonnita jom mum en goo ɗin mum ɗum kadi ñande darngal on tigi nange haa gasa
ko joganinoɓen ɓe hetta on say so yaraka o yarata o no woodi yimɓe ɓe Allah defi probléme ji ma defuɓe hoore mum probléme ji tellement que ko ɓe lorri tagore nden ko ɓe jogani yimɓe ɓen haqqeji ɓe aroya laakara ɓe ronka heɓjayno ɓe naatira yiite ko hayno ɓe naatira yiite ɓe ronka heɓde fes ta kara hamɓe hettorta ɓe naata yiite ɓen hino woodi ta ko kara hamɓe hettorta hoore maɓɓe ɓe naata yiite ko waɗi noon si goɗɗo aro yi yawmal qiyama no jogani yimɓe ɓen no lorri yimɓe ɓen no joganiɓe ɗi haqqeji ɗi énuméreten ɗo kamo haadara men ɗo e limteji fof inchallah aya goto alqur'ana verset 36 suratul nisa no addi ɗuma ɗin fof ɗo ɗi duwaɗe haalde fi mum ɗi donc si tawa ɓe jogani ɓeɗo ha gasa ɓe ñaawe ha gasa moƴƴereji maɓɓe golle maɓɓe fof ndaare tawe ko yiite ɓe suti yiite hiɗon andi ka darngal ɗon no wuli kay no satti ɗon andi darete ɗon ha satta yimɓe ɓen soñjo ɓe lakke ha ɓe muta e nder lakkere maɓɓe nden ɓe ɓitto ñallal ngal sattana ɓe ha hurɓino tawa joni ko ɓe toro Allah ka ɓe naatirta wosike ka yiite ka aljanna ka woni woɓe iwɗon tun ɓe immoɓe doga ɓe annapa ɓen fof mo ɓe ari o wiya torono men Allah yo Allah ittumen ɗo kamen naatirta o joni annabajo kala wiya no huuli men min ngol Allah toon ɗo ha aranoyo nelaɗo sallallahu si yimɓe ɓen noon fuɗɗe ñaawede joni noon woɓɓen noon ñaawe ha gasa woɓɓe ñaawe ɗum tawi ko direct yiite koɓe golli ko yona ko ɓe yiira hay ko aljanna hikkori sakko ɓe naatoya to ɓe fokkita naatoygol yiite ha gasa woɓɓe daro wiya Allah o yaaday e ko joganimi kon mo fokkiti yiite kono dongoɗo ay o hettota ko heña o yaaday e ko joganimi kon ɓayle ko a woni lanɗo nunɗuɗo ñaawirowo goonga on say o darne ƴette e moƴƴereji ɗi o heɓuno timmanaali mo ɗin ko ɗin wonno timmaali ko ɗin fokkitinimo yiite dor ɗin heɓiɗi ɗon kadi ɗi ƴette ɗon ɗi jonnite ɓe o tooñi ɓen si jonnitama ha lanni Allah wiya joni yo yeho goɗɗo goo kadi immo wiya Allah o yaada e ko joganimi kon ay toujours ɓen ɓe tonga e hoore maɓɓe hay naatugol yiite karan ɓe hettorta tellement que ko ɓe loori tagon jonno moƴƴereji lanni ala ko yoɓidire ko honno Allah ñaawirta nunɗal makko ngal ko ɓen joni ɓe o jogani bakkatuji ɓen ɗin ɗuytete kamɓe kadi ɗuytanike ɓe seeɗa ɓaye peesanaka taw bakkatu ɗuytike ko ɗin ɗuytete ha gasa embere ko wuwiɓe ko orondo andum noon ko ari wo place no woodi ko moƴƴere o lanniri kono ronda ko ɗum wasi qur'ana wi wa man arada anhu fa innahu yahmilu yawma alqiyamati wisra kala ɗurniɗo alqur'an kala ɗurniɗo ɗi waajuji on rondoyto laahara ko an noon o annda ko waɗete o annda ko haqqete o annda ɓe o duwa o annda haqqe hay fus kanko musika ɓay o juuli o yehi makka o waɗi umra lanni hara mo anndi o gollina yimɓe ɓen o yoɓataɓe himo anndi gele mo ɓe haldi on ɓe hettata o jonnitaali o respecta ko bewɗo tigi tigi on en naata joni aya on anndon haqqeji ɗin e sifa ɓe waɗoɓe ɗum ko honɓe noon donc ko ɗum ɗo woni mana haqiqa ko wiyete haqqe kon en anndi ɗum no hurɓini ka joni noon hino ɗiɗo ɗe limtude ɗiɗo kala e men annda ɓe joganiɓe yandi si yaltama ɗo mo kala darano kala hettira ko ɗum won nder toon tawi yaltiɗo e jamɓayare e limtiɓe mo kala ndara no jonnitira mo duwa on tigi tigi o ɓuran ɗum ndu lanna on tigi hetto ɓay annda ko nde tuma wiyete Allah hirnomo yaafomo ka mo anndi ɗum donc subhanahu wa taala daali ka suratu nisa aya 56 haqqeji ɗin hinoɗi ɗo ka o lintiɗi yaqulu llahu subhanahu wa taala ba'da a'udhu billahi min ash-shaytani rajim wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a ɗum woni goo mo duwaɗa wa bilwalidayni ihsana wa bidhi lqurba walyatama walmasakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم هناك بيد وضع بيدو سيهتي لاني ارايكا باترو
huru fus ande kadi ɓeɗo simo kala jonniti ɗum ko duwaɗa ɗum kon haray lanni haray ko a fri hara a hettike hinanoɓe duwaɗaɓe wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a rewe allah hara on kafidalimo e hay hunde numéro en mo duwaɗa ko allah hiɗa jogani allah yandi wallumo hetta ana fiya yaada e ɗum na wawi foltade mo oron ka hettude ko on ɗum joganiɗa allah noon ko joganiɗa allah ko a maccuɗo makko kanko tafuma moƴƴinma ha gasi waɗanma noppi waɗi ɗi fof o wima ya waɗanmo hunde kaari ɗulle kadi ɗum ko ya rewmo ɗum tun o yaali ya darnanmo suudu ya jogganmo kammu ya wallumo fi ndiyan ɗum fof fu hay fus o landa hen o wiyali ya ñammin hoorema ya ñammin goɗɗo fus ko faala ko ya wonu maccuɗo makko rewamo c'est tout ɗum ɗa duwamo ɗum ɗon si koye gandi ko duwaɗen allah gon ka par ce que ko wiwa ma halaktul jinna wal insa illa liyabudun mi jagirali jinna yimɓeɓe sina yoɓe maccinɗinnana yoɓe rewan jon noon ɗa duwa andude ma ma'ana al ibada ko ɗum ɗum woni dewal allah wi'ima ya rewmo ina duwamo dewal ñande goo hiɓe baki sahabajo ɓe maki kaarijo o wina o wi hiɗa andi ko tagore nden duwa allah kon o inni saay ko woni ɗum ɗo duwa prépare ɗa nayigol na promparale ko jokka ɗo kon goɗɗo jooɗo 40 ans 60 ans o janngali fiyajju wiye ɓe ekkitude men fiyajju on faysal nane promparare fi allah ɓe ara ɓe tarinaɓe ɗon ko alana wonana ɓe yaaɓe waɗa touriste yagal ɓe arta ɓeynna teraw e tamaro no makka ko ɗum ɓe yii ko ha ɗon ɓe yii ko lawka wonɗa suka ɗon janngata ɗum sabboɗa noon si lok fajale ari yaha si ɗumannaji lanni anan ngaka kono nawigol ñande ha windama hajju ta ɓihi basira no wiye ɗo a windama ka larme anda no finkari démontirte ndi fitte ndi ɗumanne kadi wiya a windama ka larme mahin a wakkinama finkari koya fewtinde e ma lanna ɗum wa kadalika ko ɗum waɗi ko ɗum wasi ɓeyni ɓenna hen kilayorɓe ɓen kilayorɓe mawɓe men ko wiyata kilayor ɓen le kilayor sénégalais ko wasi wiya kilayor sénégalais ko ɓay ari l'armée Afrique de l'Ouest wallitiide France ɓe fof haɓugol allemand koɓe mowɓodirno ko Sénégal nawigol ko Sénégal tout ko wiyete tirailleur ko tirailleur les tirailleurs sénégalais ɓayɓe yeehi hande ɓe kitaki fi l'armée woɓe yeehi wallitagol France koɓe fellata ko sino telen ɗo ko ni ɓe watta ɓe fella ɓe jamma tirailleur felliroɓe ka hanira ton ɓeyna noon tirailleur tellement que ɓe jangga hay ɗum ɓe anda ɓe wawa wiide tirailleur ɓe wiya kadi tirailleur oyi joni noon haqqe mo duwaɗa allah il faut jangga taw a jangga anda ñawoje julde ñawoje laaɓal ñawoje longal ñawoje zakka ñawoje ngeygu dewal ngal tangal fof maggal ñawoje korka armoɗa ha moƴƴa wiya bon allah komi duwama ko mi ƴetti feere mi engage ke mi nangi mi timmini ɗon woni allah gotaw duwaɗa wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a si iwi ɗon wa bil walidayni ihsana hiɗa jogani yumma ma e bemma sa faala ka tawa yeede e yawma yafirru lmar'u min akhihi wa ummihi wa abihi jonni tuɓe ɗo ɓe hetta hiɗa jogani yumma ma e bemma kon ɗum joganiɗa yumma ma e bemma ko qur'ana wi kon wa wassayna al insana bi walidayhi ihsana min wasiike neɗɗanke mi yamirimo yo moƴƴo e jinnaɓe makko yumma makko e ben makko hattirde moƴƴa ko on haqqe allah kuulidiri emo makko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu jooma maɗa ñaawi wondema taw rew hay hunde si wona kanko ton wa bil walidayni ihsana moƴƴuɗen e yumma mon e ben mon hino ɗo ko duwaɗaɓe kon gogo on ko ya netanoɓe netoɗa ha timma waɗana ɗoftoɗaɓe kala ko ɓe yamiri sina yettugol allah subhanahu wa ta'ala ƴogalngol ɓe wuppalngol ɓe tenanaɓe holtinaɓe ñawdaɓe
ɗum ɗo hiɗa duwaɓe kaɓe nawnuɓe ɗojja ɗon ha ɓe konda tahiɓe ɗon ñande ɓeywaji ni hunde kaari muusilan ko dargol clinique ɓurɗo telɗude naɓa toon ɓeygu ma yumma ma darde finɗo darde nani docteur jono ɗumanniɗa ñande o ɗa darde une semaine 2 semaines yumma ma no ɗojjude an on a respectali so fottoyi to ɗum a wi fay ko wan noon a joni tawi mana ha ko duwaɗaɓe kon ñawdugol ɓe holtina ɓe ñammina ɓe wona yo ɓewlu fulawaɗo e ñamugol ñameteji ɗi annduɗa hoorema ta amin ko restaurant ji kelɗuɗi nafakaji moƴƴi ɗum ñamata ara joni taari ɓe haqqe maɓɓe o ɗum noon ɗum ko sans condition hay so tawi ko yiite ɓe rewata saabu no woodi yimɓe ɓuri tarto ɓe wiyoɓe yumma ko ɓursiri ko hunde aldami hana ɓe huɓɓa yiite ngen ɓe rewa hiɗa duwaɓe ɗum ɗon teddingolɓe ɗoftoɓe yanganoɓe kurkanoɓe ɓorna ɓe dolokkaji kelɗuɗi holɓe ɓe anda wonnama ɓe mari ɓiɗɗo sifano qur'ana wiiri noon hatta ida balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awsi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ko waɗi noon ya ahi ɓen ɓe rondi nokkema ɓe tambiti nokkema fewndo ko a wawana hoore maɗa ko ɗum wasi qur'ana wi wahfid lahuma janaha dulli min arrahma tippinanɓe gabitanji maɗa ta ko tippinande jasere jasintinnagol min arrahma immodde ka yurmegol ɓe ka yurmingol ɓe hiɗon andi façon respect ji ɗin heɗi ɗuuɗi kono respect wonɗo hakkunde aaden e yumma makko e kañum e ben makko no setti hedditi ɗin fof hiɗa andi ɗo joni goɗɗo no wona ɗo joni mbarin maɗa par exemple tawa ko ministre ko président de la république hay si tawi wonɓe ley makko ɓen no heccimo si ɓe hewti ɓen ɓe tappanaymo garde fo ɓe liiƴantomo o yamirayɓe o jonnayɓe orto wonɗo on ɗo a tawi ko koto ma ne goto si tawi wiyama so ari haray ko a président ko a chef de l' état no woodi façon no yewtironta mo duwama teddungal kono yeeso yumma maɗa wona a pus est ce que o faami yeeso yumma maɗa wona chef de l' état wona oustage ta fala hara lagguine fof mo ɓantoma wowla fof janto wiya kawe yeeso maɓɓe no wawa sa anda hay alifu goto na pus yeeso maɓɓe ko ɗum wiyete wahfid lahuma janaha dulli min arrahma na a président de la république na a pus ɓe andunoma nono na a pus ha joni ko ɗon kadi wontuɗa donc ɗum ɗo hino waali ɗon hakkude maɗa e ɓeeɗo si ɓe hetti ngal teddungal ɗon beru ha ka wawɗa ɗo mawɓe men goo ɓe maaki ñande ko men e yewtaɓe makani mi wo ko piiji ɗiɗi woni hakkude aaden e yumma mum e bemmum so timminiɗi lanni wala probléme dakara koyo o yanganoɓe fannintamahi ɓe wuuri on faami fannintamahi ɓe wuuri koyo yanganoɓe siɓe feƴƴini koyo duwanoɓe tanke mo wuuri kon to hettiɗa fannintama ɓe wuuri koya yanganoɓe siɓe feƴƴini tanke ɗa wuuri koya duwanoɓe ɗum ɗon nelasasanoɓe maaki wondema sarti jaɓɓegol duwa o maɗa ko siɓe heɓuri sa tappiɗo rabbanaji ha janggo sa wiyali tun Allah waɗan yumma e bengan goɗɗum jettatake buy anda ɗum laawol kisal ko laawol peewal bus anda ɗum sa duyke ɗo ha janggo sa wattorali to yumma ma e benma ƴettatake few sa fala ha dow ɗum sakkitora ɗum kono manata nder ton andi gongini ko mawɓe makiɗa ko koya duwanoɓe tanke hiɗa wuuri yanganoɗaɓe tanke ɓe wuuri ɗum ɗon hiɗa duwaɓe ɗum ndaren fi Allah si respecti ɗum en hunni ɗum joni noon ko honno noon ndinneji hayno sifa hay nde ɗon yewta hay nde ɗon yaaha ulama o en no windi fo ala ko ɓe acci ɓe wi siɗo yewtude si tawi hiɗo yewtude koyo arɗo o koye anndu ko aaden e yumma mum woni yewtude ɗo ma aaden e ben mum ka yewtere mum par ce que si ɓe waɗi volume maɓɓe o 5 an koye a waɗu 2 ma 1 nayi on photo nagolu 5 kamɓe 5 photon wito ɓowugol hito gon nayi photo few wolugol kadi waɗa ni na kamɓe noon kadi ko qur'ana koy ko wahfid lahuma janaha dulli min arrahma on ɗum makuɗon on ɗon tigi nawigol min ronkani on ɗum sappa biset lanni an haybi ko ɗaɓɓuɗa ko min mini ɗon juuɗe ɗen a ñaaɗi a woldi din pas din autre maniére hara e anndu an anguike
ndeɗo yaha siko ñaloroma wonɗo yaade ko yadaro ɓaawo na yon feppu gasiya on ma wona yeeso aɗa yiiɗo wono anndinoɗa patron o inɗa piskino tawa noon hara ko a woni alaji mi annda hombo ko ɓurɗo jawn dillagine si tawiɗa yaadude yumma ma yiiɗo wo koyo anndu tawa fewnduɗon on mi yi alaji kaari ceerno ɗo e woɓɓe ko kamɓe tigi noon mi kamɓe tigi ɓe dari ɓaawi ɓe yaara ɓaawo ɓe yaara doyi a sikka wonaɓe sokoyeede ɓurɗo he ko ɓen maɓɓe noon ko ɗon tun ɗum wonta sinal sa woni patron a woni haalimu ganndo haray hedditiɗo o ko an anndi kono ɗon on ɗureji lay donc nde ɗo yaha koye awru ɓaawo siko ñalorma siko jamma wona yeeso fi honɗum o reena o ngannda ko arata ko ari o ko a memata faami siko misilwal siko dagawal siko hayre ko an fekkoto taw sa feggi ko wiya a waɗe doyɗo hayre no ɗo ko sikay kamɓe o riyasa anndi kamɓe feggoto siko jemma koye hay ko yeeso sabu o reena o ngannda ko arata haray ko a gardi kol donc ɗum ɗo woni haqqe ɗimmumo duwaɗa ɓeeɗoɗa duwaɓe wa bil walidayni ihsana wa bitil qurba e jomiraɓe ɓattagol ko siɓɓe ɓattiɓe ma nene gotoɓe maɗa ɓen gotoɓe maɗa kañum e yayiraɓe ma e babbiraɓe ma e siɓɓe yumma ma e ɓen ma ɓattiɓe ɓeeɗo fof ko wa bitil qurba wiyete ɓeeɗo kadi ko ya moƴƴo e maɓɓe ɓen ko wawɗa ko hiwroɗaɓe jokka en ɗan e maɓɓe siɓe nawni daraɓe siɓe waɗi haaju ara weltoto ɗo walliraɓe beru taga maɗa o wolanaɓe konguɗi moƴƴi hara a yawatiɓe a jasinaɗe ɓe wabisil courba jomiraɓe ɓatta ko siɓe heeɓi haaju ɓe ari kamɓe ko droit maɓɓe ɓe arani koy ko Allah wiwno wabisil courba mi ari fami donc si yommama holima ɗumanni ke ɓe arde tumɓenne Allah wino bil walidayni ihsana ndaar ɗo naawigol ko jeejo naawi ko kamɓe jeegoy a walluɓe ɓe hetta ko haqqe ko haɗɗen haalde fi mum kon wa kadalika ɗa kadi jomiraɓe siɓɓe ɓatta kon koto muudi mi yangike mi tampi hande ala o ko ala min naalima ya okkan komi bonna kono waɗan nokku ko wallan ko haqqe jonni ɗumo yo hettu wami hara jonni ɗumo an fotuno yiide ndaara ɗum anda harana haade arane kono a yiye terroriste ji go bandije molanaɗe ɓe tawata ɓe andi ɗum de jonnata si ɗe aranama kadi ɓe watta igol ɓay joni a wakkilaki joni mi arani wallan mi hetta kono ɗum e hoore mum kadi taɓe watta tigi tijo wabisil courba jomiraɓe ɓatta kon bappiraɓe meɗen ɓe kawraɓe meɗen ɓe yahiraɓe men ɓe iɗen duwa netanaɗe ɓe ɗen duwa ɓe okkorde ɗen duwa liƴanaɗe ɓe ɗen duwa teddingol ɓe ɗen duwa waɗande ɓe koko duwa ɗen se waɗa tun Allah nangoyeye ndaare oɗo sahabajo wiyeteɗo Abdoullahi ibnu Umar ñande goyi mo yaada e sahaba ɓen ɓe fotte gorko Ibnu Umar ƴetti mbuuɗi ko mari kon fof jonni ko itti kufune o watti hoore ɗum itti dolokke wonnoɗo hoore o watti ɗum ɓeyɗo yeehi seeɗa sahabaɓe wi Ibnu Umar ko mboni mba muɗɗike o mawɗo o inni o mawɗo no weltuno e baabe ngan naagoye bappa makko ma kawu makko kono ko mawɗo tum mo yi ayno no arata maɓɓe jooɗoda e baabe makko ɓe yewtida baabe makko ɗowtamo joni noon andi alqur'ana wiya moƴƴo e siɗɗo baabe maɗa ɓe na siɗɗo baabe makko ko weldi baabe makko tun daari ko waɗani mo yeddela si o fottuno e bappa mum bappa ma iwa fuuta tawa ɗa waɗi kuuruji sappo ɗo ɓe ronka heɓude kaɓe wona embere balɗe tati hanko a taɗa juulude andi an anda ko wonɗa juulande a famali oɗo aya andali a duwaɓe tigi tijo donc ɗum wiyete wabisil courba walyatama kañum alyatimaɓe ɓe alyatimaɓe ɓeggatɗen duwaɓe alyatimaɓe wonɓe ka koɗoli men ɓe anduɗen ka quartieji men kala alyatimajo mo anduɗa ka carte andi oɗo bemmum maayi ko wiyete alyatima ko neɗɗo mo bemmuɗum ma yumma mum ma ɓe ɗiɗo noon feƴƴini kay o helli faaka
ko wiyete aliyati sotti ellifama yo wakko ke woni kanko kadi ma aliyatima anne kadi kono beruɗon on ko aliyatimaje jonno no woodi aliyatimaɓe siɓɓe maɗa wonɓe ka hoɗo ma ɓen hiɗa duwa ɓen ma wonɓe ka quartier ma ɓe kawtirɗa ɓen hiɗa duwa ɓen jonnon a yehi woɓɓe goo ɓen aliyatimaɓe no iwa ka fulawaji mum ta ko siɓɓe maɓɓe ɓe arat ɓe ka kuruji maɓɓe ɓe ara ɗon ɗen ha gasa wop yiya ɗon sonnaɓe on tigi ɓenta ɗum kadi ko woni ɗum ko ñamminte ɗum kono suusata yide goɗɗon rewtiri dongal ɗon ɗuutina hunnduko wona 2 métre fi tun no yii aliyatimajo no ari ka mum no andi o ari ɗo no rondi sawdu no waɗi alluje toon ɗe no ari no ɗo tawa oɗo jirawo tawa seydi kanko tigi o wiya mi ɓerngal no metti ñanta ko metti mi ɓerngal départ ɗo hay fustina ko aliyatimajo naati ka kuuru mon ɗon ko ɗum mettimma ɓerde jonnon on aliyatimajo ko won ɗum duwaɗamo aliyatimajo on droit ji makko ɗin ko droit ɓiɓɓe maɗa ɓen si ɓiɓɓe maɗa ɓen janggay ko yo janggo si ɓe lotto ko yo lotto si ɓe holtay ko yo holto ko no fotaten ɓeɗo kono a yiye ɗen aliyatimaji kala dongi sattugui ko o rondinte ɗum no ka kuruji tun no nayba wureje ɓiɓɓe mon ɓen no ɓorni labaɗi no yaade ka l'école qur'ana wi inoma bandi a famaji qur'ana wi ɗo honno wiyete arayta alladi yukasib biddin a yiyaali on muno felle darngal wiiɗo darngal ala o yeddingal allah wiɗa humpa on siɗa humpa on ko wonbo fa dalika alladi yadu ulyatima ko on muno gufa gonga alyatima ko on muno lorra alyatima jonno on alyatimajo mo duwa janngude mo duwa holtude wata jaɓu juldere arte juldere ara ɓiɓɓe maɗa ɓen fof pay ko koye fof wiya ngaari min ko baaba sooda ɗimmi ngaari ko baaba sooda nimmi kon kanko o wiya ɗon min kadi si bengan no wurunomi haɓayno taɗa ɗon kulugol konngol ka nder kuuru ma kulu konngol alyatimajo wiwgol min kadi si baaba no wurunomi heɓayno paɗe taahimo nder ɗon pour talle on nelaymo kala golle on gollinaymo kono ko woni ko on jannatamo on holɗintamo on nafatamo ɗum ɗo haray on haqqeɗoɗa duwamo walyatama wal masakin kañe miskimɓe ɓe miskimɓe ɓen kadi hiɗen duwaɓe mo kala noon no mari miskino mum on ka enen ɗo e wongol e miskimɓe no woodi darotoɓe wiya en okkoran wi allah ko ɓen noon enen kadi ndaruɗon ko barkiri o daranamo ma ɗum ka jawle maɗa ka zakkaji o miskimɓe ɓen heɓu ɓeɗo kadi ɗa duwaɓe wal masakin wal jari sil qurba kañum e kawtal jomiraɗo ɓattagol yani ko onon hoddi ka quartier ton kono ko onon iwti e hoɗo woto ma ko ɓiɗɗo bappa ma ɓeɗo kadi hiɗa duwaɓe wal jaril jorob kañum e kawtal bange al jaril jorob ko onon hoddi tigi tigi on koloma toon maɗum wani darama konakiri en ko onon hoddi kono noon kamɓe koɓe koyni onon ko ɓe pita ma kamɓe koɓe sigiri onon ko ɓe honno wiyete laabe sifa ɗiɗo biji andi ko cuuɗi mum ɗin ɓattodiri kono na on ñenɗa ɓen noon kadda duwaɓe honno suudu maɓɓe fuɗɗi ke sumude koye a yaltin pompe ma on heeña ɗannina si goɗɗo dawni oto ma on no ɗon ɓe ala ɗon koye a ƴettu oto on heeña yaha naɓa o yaka laftane nayo kunna on ɗon ha kummaya fi mawɓe makkum ɓen ala ɗon otoje no heewte cour ma on soferɓe no woodi ko obligatoire ko ma waɗa ɗum ko ɗum wiyete wal jaale jonot wa sahibel jam kañum e wondiɗɗo e bange on ɗum woni ɗum ka maatiki gaaɗe marché madina on no mari taabe guluuji jeego kono an yiɗa occupie tabal e honno guluuji ɗiɗi e jowa ɓanngal wayano occupie tabal guluuji ɗiɗi e jeega ɓanngal ko onon kawte hiɗa duwamo honɗum ko wallinirta marché ɗon si tawi ɗon joni o a honki ɗon nduggu ha hunde warsali kanko mo marchina tum o wi ɗon amari ɗon cewɗi 5000 ka si tawi masnara ka yette jalloje ta a muninoke ha fii ko woni marchinde kon ala marchinde joni noon a nangoto joni kadi rewre ko marsali ko nangoɗa ka lakara to so wi ɗon omo mari ɗon wallan ɗo fii cewɗi 5000 hiɗa jogui a wi cewɗi ala a joni toya mo ɗi lakara siɗi ɗon ɓer ko immi o tampi o jindi kon fof a yoɓitoya e muɗum lakara ko wannoon ko an taw so yahana nokku goo ko an duwama ko ɗum wiyete wa sahibel jambe wondiɗo bi mana e bange e kawtal wa kadalika kadi sa ƴawti e woɓɓe ɗo e ma banawal ma taxiwal
on ari ha goɗɗo nawni ton hara on mino jungo mon taw on hokkitaka ya ɗon to tawayota ka laftane si tawi ko paasi o mankira sina bandi yagal o yoɓanaymo on faami ɗiɗo fof ma si tawi on kala ka jooɗude ɗo sika ka lekkol sika ka golle ka service ka woni woɗɗuno fof ko sahib ko ɓewa sahibil jam ko wondiɗɗo e bange mo wonduɗa donc ɗiɗo ɓeɗo hiɗa duwaɓe kala ka wonɗo ya andu probléme jani ko an taw si goɗɗo ko yahanoye ɗon jooɗude e classe goto établissement mon o lycée Yimbaya no mari 3000 élèves kono ko 11e année o woni an kadi ko 11e année woni kono ko 11e 2 woni ɗon classe goto woni ɗon tigi tijo so mankirama ɗum bikkima hoyɗi probléme nangi on on fof so tawi ko bawwal gotal ko an taw si wonɗo na o yahame ɗum no fof wiyete wa sahibil jambe donc ɗiɗo haqqeji ɗiɗi duwa hakkude mum wa sahibil jambe woɓeni sabil kañum e neɗɗo laawol mana komo laawol reedi accon haqqe masalan gere kore ari firtimo konakiri ɗo taw tippi wo ko ɗon laawol ngol firtimo so hewti ɗum o ari ɗo o anda hay e goto mo adi yiide ɗon omo wiide a min de komi ibnu sabil miɗo e jungo ma nani allah ɓay ko ɗo wonɗa allah winoɗa duwala faami siɗa duwarde ɗo si tawiɗa mari landuɗama ko faala kon ko mi feƴƴe janggo sabon kaka mi wona hande ha janggo tum a heeɓimo yaada ka samburum ma ko ibnu sabil himo e konti maɗa so gewti ton o heɓuɗa o ko ɗum heɓata sa lootike o lotto sa ñaami o ñaamay so tawi hay hunde heɓaki hay hunde heɓaki an tigi e heɓali ara e probléme ala so yetti bimbi ɗowtamo wallamo yaa so o nanguima cap o yima ko ibnu sabil tawi hiɗa ɓuurimo tampude a andi o nanguima hiɗa duwamo koye a wolu konngol moƴƴol duwodiron setto ɗa duwa goɗɗo a haala ko jonnamo na moƴƴa jonnata ɗum donc ɗiɗo piiji fof ko wiyete ibnu sabil ko kala neɗɗo setejo arɗo sinno ara ko milliardaire ta mo mari million ji ka pays ka wi toon so tippike ka leydi ma haray ko tampuɗo ɗon taw haray mo e konti maɗa wallumo o addimo kon si tawi ko moƴƴita wallumo noon e hoore ko boni donc ɗum ɗo wiyete sabil ibnu sabil wa ma malakata aymanukum haqqe sakkitiɗo on oɗo e ɗon ɓe jeeyirɗon ñaame mo ko wonɓe woni ɓen ko wonɓe ley onda maɗa tawa yani koye ley dépense maɓe woni fuɗɗori ɓeyguli maɗa ɗi kañi ɓiɓɓe maɗa ɓe e ontoɓe kuuron omba e lootoɓe otowal ngal e yarnoɓe fuleji ɗi kañi e udditeɓe magasin o naatoɓe makiti on tippinoɓe ɓen limoɓe ɓen kala jokkuɗoma wi ko an woni patron mum ko ibnu sabili maɗa ko mamalakata e manukumare yani hara yiɗa jeyirimo ñaawe ma chauffeur on ɗum ɗo fof mécanicien jo mo gollidata on mo wiyata aran oto naɓa wattoya ɓe fof no jungo ma e duwaɓe konngol moƴƴol e hunnugol ahaɗi ndi halduɗon ni chauffeur on haldi tel lewru ɗonnitumo e hoore teddungal ta ko hoore respect sabu kan kadi ko responsable mari ɓeymum mari ɓiɓɓe na bugakol mbuɗɗinma yennamo ma jasinamo a duwamo respect a duwamo joddi makko ɗi a duwamo gollinde ɓeru taga makko on heure jiɗi halduɗon ni simo nawni anda mo nawni simo weela anda mo weela ɓeɗo fof hettata aro e laakara ɗum no manki jonnon a yeeɗo woɓɓe chauffeur mum no doginana ɗum leppi jeego ta yoɓaka si ɓe ƴanti kadi o innamo yawilam yaltinimo golle oyi donc wiya régulimo yaltinimo golle tigi tigi on joni a andi ka yaltingol mo golle kon no heɓirta no woodi haqqeji jokkodirɗe licence ugol goɗɗo so licence ama ma so démissionni droit ji ɗin no serti ko wanno so démission no gasara o engagé ke nokkugo ko so accitama ɗum o heɓal nokkugo kon no gerata ma o ñaama fimo ƴanti haqqe makko wiya o yewike ma yaltinimo golle maago yimɓe turo rowtiro tippina sakuji conteneur yele ɓe ara ɓe inna patron konno weɓo joni janggo fotten ɗo yoɓayo ɗum fof honno ɓe ñalli a jogitike ɓe ɗon tan maɓɓe on fof hiɓe gollude ɓe lattama nelaɗo maaki wata lattere mo gollinɗa yooru o hendaki joddi makko ɗi jonnon ko wiya ko wata yooru so seedi ɗon ɗum yooro e haaɓe looto ha gesa ɓe angon ko naɓɓuɗa ko ngayɓi sigi jijjo donc ɗiɗo fof ɗi fof wiyete haqqeji e neɗɗanke dowa wattande hakkille mum ta o yaato yaali ɗi e laakara ko ɗi wiyete wa mamalakata e manu ko
donno yetelan fi Allah se dani oɗo aya moƴƴa ko hombo heddi tagaɗo mo bani adama wawata manqude respect viola hombo yaltiɗo e yimɓe ɓen ko ɗum waɗi oustad Saliou Camara ñande goo mi nani hiɓe waɗi sifa o bayana ka lannode bayana on ɓe inni kala bani adama mo fottuɗa tawana ɓeɗo waɗumo ko falɗa o sa faala hirsumo sa faala warmo kala mo fottuɗa tawana goto e ɓeɗo waɗumo ko falɗa o ange goɗɗo son fottoyi Chine ɗon ko sahibil jambi maɗa son fotti e ma banawal ɗo ko sahibil jambi maɗa son fotti e Air France ko sahibil jambi maɗa si tawi ko on kawtal ko onon kawtiɗi ko goɗɗum maɗa siko siɗɗo ma ko goɗɗum maɗa siko keefeero kono ɗon kawtiri ko goɗɗum maɗa ko kawtal maɗa ko mbo heddimo l'islamu wi yo bone e muɗum deka hino diina kan hino diina nodduka yo moƴƴodira yo teddinira yo liiƴanoran no daali faadde yo warde yo jattinira yo tufidira yo sifa ko yaltinɗen ko wiigol mi lantimo hoore nde an lancugol hoore na dettugol tum marto koko yeyete temedere yeeya guluji wiya on no ndiyatna sinti fusi hoore nde on fottoye to ɓaya fusimo hoore nden o yidoye to on faami donc ɗiɗo piiji ɗi haqqeji ko ɗiɗo joni noon aya on lannitori on ɗum aya on o addi yamiroje ɗen fof o adday ɗo kadi ko honɗum comprimére honde neɗɗo ñamata o sula o bonnita ɗi fof o jiiɓidira ɗi Allah lannitori inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura Allah yiɗa on neɗɗo laatiɗo muhtalan yani townitiɗo bunguɗo fahuran ñaaƴuɗo tawa hakkitaka wigol mi seneto personne min mi hakkitaka e maman on mi ɗumanike sapaji on o derno derdi o ay nen makko woni wiide maman on yo derno derdi o ayo ko muhtalan fahurani oye ɓeyni mi adduɓe ka ɓeyni mi nattuɓe janka ɗum oɗo nangike maɗa neɗɗo yo mi jene toi personne mi yalti bindi jokki voiture o mi yehi mi arti ka couru mi banti hay goto mi dérange a goto a sottiti keɗa duwa yimɓe ɓen donc kala neɗɗo townitiɗo bunguɗo o ñamay ɗi o hakkitaka mo wami min da ñammin tanmi koy ko sifa ɗin o wolta ko pune o to fottini en ɗo ay jogiiɓe sifa ɗin haalaji ɓen violay ɗi ko ɓen kadi wiyete muhtalan fakhura Allah taali sifiɓe seeɗa o wi alladina yabkhaluna wa ya'muruna annasa bilbukhl wa yaktumuna ma atahum llahu min fadlih alladina ɗum ko ɓe yimɓe yabkhaluna ɓe no wuddira okkata ngel mum mematake adna wa ya'muruna bilbukhl ɓe yamira guddan kadi tuma yiɗa joom feere en no jooɗi tun no daro wiya he satti na ko waɗa miskino ɓato ɗon kala guine fewndi ɗon fewno ɗo ta goto kala e maɓɓe no mari otoje tati e village jeego e magasin ji nayyi ɓen no dara wiye kala guine fewndi ɗon fewno ɗo an miskino ko ya nano ɗum wifa ta ɓaɗo ɓe fani alladina yabkhaluna wa ya'muruna annasa bilbukhl eɓe yamira yimɓe ɓen guddan wa yaktumuna ma atahum llahu min fadli heɓe suuɗa ko Allah okkori ɓe ɓural mum kala nema ko Allah jonniɓe ɓe suuɗa yiyatake hay sa wiɓe no marsuɗo kan munan ɗum fewli ɗo mbeɗen mbawa mo hay ɓe suusta wiide no marsude wa yaktumuna ma atahum llahu min fadli qur'ana wi ɓeɗo ɓe yimɓe ɓe anndanɗa hoore maɗa koɓe wudduɓe yamirɓe guddan kadi ɓeɗo suuɗa bimana ko Allah lawɗo yamiri yo bimana nemaji moƴƴere ko Allah okkiɓe ko Allah daali wa a'tadna lil kafirina min heɓilani saliɓe ɗiɗen wiyete tun lil kafirina wiye heferaɓe ɗo na heferaɓe mafhum yani mana on jokkodira e ko wona haalede ko wa a'tadna min heɓilani lil kafirina saliɓe jonnitude ɗiwi aaɗi ɗo min maraniɓe on ɗum adaban lette mo hiinan hoynoje ɓe haray ko ɗum ɗo woni mawdu men on en torki Allah subahana taala yo faamin en ɓe ko yewta ko garsika en jokkugol ko woni sawaba kon e muɗum wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ay en yetti Allah subhanahu wa taala kamɓe
laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.